mukamanye n'ingabo avuze nimwiyumvire muhamagare babagore bama batumirwa kurira bazi nimutume ko abagore babahinga babizi bazi nibatebuke bacurire inimba kuri twebwe natwe amaso yacu yiyuye iryosozi imigeni itembe iva mu bigohe byacu nkako urwamo rw'intimba rwumvikanira muri Siyoni ruvuga ruti ukuntu twayogeye twuzuye ibimaramare kuko twataye igihugu kubera yuko insago zacu bazisenyuye mwabagore nimwumvirize rero ijambo ry'umugabo kandi amatwi yanyu yakira ijambo rivuye mu kanwa kiwe nimwigishe abakobwa banyu kwiganyira umugore wese yigishe mugenzi we gucura inimba nkako urupfu rwuriye ruca mu madirisha yacu rwinjiye mu ngoro zacu ruje gusasika abana kwibarabara rusasike n'urwaruka ruri ku nama vuga muti ngiriri yazwe n'umugabo imibyimba y'abantu igiye kwandagara nk'amase mu mirima kujya kwimika amayandagaye inyuma y'ubusarura hakabura n'umwe yandura ego kakanda gukonda cyane by'ukuri sinarongo ukonda bihamya reka nakubwire mukama jewe kanda gukunda cyane ego kakanda gukonda cyane by'ukuri sinarongo ukonda bivuga reka nkubwire mukama akasyala kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ore mana yanjye reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose nkundira ndabihamye ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ore mbyeyi yanjye kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose tugire Kristo bakudwa umukama aho muri ku mpande zine z'isi umugisha w'Imana ube mu biganza byanyu igikundiro cy'umukama kibe mu ruhanga rwanyu ubudahangarwa bwa rudasumbwa Imana imwe rudende mu butatu bweranda bihaze ibyiza imitima yanyu buri kintu kimwe cyose mwakoze neza uyu munsi Imana yonyine n'amahoro ikibahera umugisha abo mwagaburiye abo mwambitse abo mwasutse amazi ku birenge abo mwahaye amazi yo kunywa abo mwagiye gusuhuza mwaganirije abo mwahaye ijambo ry'Imana ibintu nk'ibyo buri kintu kimwe cyose ndetse n'akazi kawe wakoze neza utaryagomba abantu atamujinya buri kintu kimwe cyose wakoranye umutima utunganye uyu munsi Imana ibiguhere umugisha cyane aho wagaragaje umutima wo kwihangana kubera iki ubundi turiko turasozera umunsi w'amajana 287 ni ku munsi wa kabiri genekerezo rya 14 kwezi kw'icumi munsi muri studio restaurant Kamara Kristo ni muzima watubereye nabi gose kuko twagize ama connection make rero buri ibyishimo byacu nuko biganiro bashikira yaba president yomajije ikintu cya mbere yakorera uburundi twuzurize connection none rero
namusikora ko byase mugabo shimira Imana ko dusonzere mukanyamuneza na twavuye tugabanya ibiganiro ko ikiganiro cy'abakenyezi nanze ko nja kubagana ku bakenyezi ibintu bitungura umutima w'abakenyezi mugabo byakunze ko nabona n'ibindi biganiro bitariko biragenda kumbure Imana izoduha kandi keza rero mwamwiriwe gute mwiriwe neza mwasoze musi neza nabiganiro bitabashikiriye ubundi amasengesho yabagetseho dusozere mu jambo mukamadu wa ritagaje cyane riri muri Yeremiya 9 were ku murongo wa 16 ngo mpamagarira abagore bazikurira ngo umwe mubara mutuma ko ngo barira bige kurira bigishe kurira n'abakobwa babigishe kurira kandi umugabo nyine aravuga ati cyo ngiye gukora ngiye gusasika inganda bakundu abo mukaba mujavuga ati rijambo ubu buhanuzi buratubwira iki imbere ko tujya mu busaswa na cyane kwirijwi riko rasamiranira mu mande zine zisi litari aho mugeze kuryama gusa hari n'ahandi riko nurumvirizwa kandi bageze kuja ku kazi bageze gukora bageze kugira birasiguri ubundi Imana ikunda umwana w'umuntu kumutakaza ntibiza biyorohera ntibiza bikigwa maranga mutima yayo naho iteba ikagirane igakora icitegerezwa gukora rero muri kwa gutakaza umwana w'umuntu Imana igumitaka Imana igumicagosha droite hirya no hino ikaraba ho bikunda kugira ngo ishobore kugirane ishobore kuderibera ubwo bukingo ntibutakare none bwumvikana ko wa ufise imyidodombo mu mutima wawe Imana ni kwemera yuko urani iyo myidodombo Imana ni kwemera yuko uheranwa n'iyo myidodombo Imana ni kwemera yuko uheranwa nako gahinda Imana ni kwemera yuko uheranwa n'uwo mubabaro ubwo bugwayi ubwo rupfuga iturumbuka no ahubwira avuga ati ni mumamagare b'abagore bazikurira undi mwisi y'umwuka y'Imana ivuga umugore yes of course muri ico gihe muri Israel abahamagarwa barabara abagore mugabo umunsi Imana ibivuze abari wa mu Kristo yisobanukiye mwapfukama kabwira Imana ati Imana ntabara wa wundi Imana yavuga muri Ezekiel 16 yaravuze ngo ngwiki ni 16 cyangwa 14 undi kuvuga ijambo ry'Imana buriya ni ibyo kwitora Ezekiel 14 haravuga ngo urubanza nabanduka ngo mukamashikiriza ijambo avuga ati murongo wa 12 mwana w'umuntu agize igihugu kincumura ko igicumuro cy'ubuhema nkakibangurira ko ikiganza canje mwumvise ko Imana ivuga ngo inganda zigiye kugandikwa gutikira kugarikwa muri Israel muri Yerusalemu Imana igukuye ko amaboko ibyonye birona n'abarahiye muze mugwana ko Imana itabakura ko amaboko ngo nkavuna inkoni yacu yotse imikade nkagisuka kamapfa kandi ngahonya muri cyo abantu n'ibikoko ngo naho muri ico gihugu hoba aba bantu batatu Nowa muranzi nawe Imana mukundira ubutungane kutigereranya abandi bose bararambiwe barabivamwo Nowa ntiyarambirwa ngo abivemo ico kintu bituma Imana imurokorana n'umugore wiwe n'abahungu be batatu n'abagore babo tonka bakazana biwe batatu Nowa wa kabiri Daniel nawe niki kutiyandurisha kutagira gakuku kudahuruduka kutamena ibanga ani mu makarite ani mu makaraktere y'umusore yitwa Daniel nande nayo Yobu nawe niki kwihangana gusesangura kwiyeza gutungana ngo niba gusaborokora ubuzima bwawe mwumve ngo niba gusanorokora ikibinda gisomye nayo kandi gica gita niba gusaborokora Mana yaduhaye favor kuko avuze ngo niba norokora nukuvuga niba bokira bonyene niba gusaborokora igihugu cyane nukuvuga ahantu hari umuntu ameze nka Daniel Imana yo hatabara ahantu hari umuntu ameze nka Yobu Imana yo mutabara yo hatabara ahantu hari umuntu ameze nka Daniel Yobu na Nowa Imana yo hatabara mwibuka neza yuko kuri Nowa Imana yatabaye Nowa gusa nukuvuga Imana yo mutabara mugabe ikirira irakwita zongera kwica muri rusangi bisigura ko hari Nowa Imana yogira ikigongwe Imana yobabarira none ngwiraza mu gitondo ikaraba mu muryango muzima w'abantu barenga 3-4 ikabura uri karata ko gutungana
Iyaba Imana yanze ikabona umugabo ari indaya igasanga umugore ni ntunga yotabaye uwo muryango. Iyaba Imana yanze igasanga abana barasaze barananiranye n'imbaraga baramubwate done nandera nabanga umugore yaraganguye yarahumagaye nishinyakaye nishirasoni, Imana igaca isanga umugabo arapfukamye iyo batabaye. Imana iravuga ngo naho nosanga arakana kagahereretse gafise umutima wo kunkorera sinohonya nobabarira nogacamo kakavomerera kagasuka mu mabisi. Ubwo nibwo bumana bw'Imana yacu. Igitangaza mu bitangaza. Ubwo nibwo budahangarwa bwa mushobora byose wacu. Ngo kubera Nowa Imana yotabara, kubera Daniel Imana yotabara, kubera intungane Imana yotabara, kubera uwihangana Imana yotabara. None niko koko mugenzi wawe yakubabaje, niko koko mugenzi wawe gutuntuje, niko koko mugenzi wawe kugira ikitameze neza, birasigura ngo mwese muca mumena ibanga. Birasigura ngo urugo ruzima ruca buruburu ubutaka. Erega ibigeragezo ntabwo ari karande. Niyo yoba ari karande ubona mubihuje mwese iracika. Icibwa nani n'uwisobanukiwe, icibwa nani n'umunyembabazi, icibwa nani n'usenga mukuri no mutima, icibwa nani n'utaryarya Imana. Ngo nibagusabora ko ari ubuzima bwabo kubera ubutungane bwabo niriyazwe no mukama Imana. Kandi ikindi kiwaje ni mukiza nimukomeza mukabishinyakare. Bibiliya avuga ngo naho abo bantu nabo bahari bakaba baravuze ntimwumve, bagasenga ntimufatwe n'amasengesho, bakabiryama ntimubibona, mwaramuka nafashe umwanzuro wo kurungika ibikoko by'inkazi bigaca mu gisagara cyanyu ngo byobatandagura nakabutsa. Hari ikintu mwigishijwe kibi cyuko iyo bikiye umujinya mugenzi wawe ngo ukaba wawiyajeje akaba ari wagusotoye. Reka uture kuri ibicumuro byacu nkuko natwe tubirekurira. Ni condition. Hari impamvu y'ukubabari ni kugira nawe ubabarira abandi ubwami bwa data bwa mama. Hakurara n'umujinya ngo mpamagara abagore bazi gusenga taka. Bamwe mwahuzwa n'umwuka w'Imana, bamwe mwahuzwa n'urukundo rw'Imana, bamwe mwahura Kristo akavuga ngo ko muri babiri cyangwa batatu ngo mukaba muhuje umutima ngo ni munsi ngo ndi hagati yanyu. Taka hakurara n'umujinya kuko Bibiliya iravuga ngo ubu ngubu iyo urize ukarira amarira ari mu butungane ubutonganuke bw'umutima wawe n'ibiganza byawe please. Ngo Imana iragusanga aho waririye ukakira ya marira yawe one day kayaguhanagutse kayakogesha ukisanga uri kuratwengera aho wari waririye. Niyo mpamvu Imana ivuze ngo mpamagarira abagore bazi kurira. Ubu ngubu papa nawe mama mwige musore urafise umugore azikurira cyangwa ndeke kuri mena kandari guma aho mfise ndaza amakarite yawe. Umugore azikurira ninde? Ni wa mugore apfukama akabwira Imana ati ndumuhora kabikiwe nubwo yagerageza namusamiye mu byasa mubyarira mu murerera mu byaha. Mugore azikurira ninde?
ni wa mugore ashira amazi muka havuga ati amarurugo n'ugumukama ndagubaka bigume cyane byoroye kuko ndi ingabo ya Kristo. Mugore azikurira ninde? Ni wa mwigisha w'ijambo ry'Imana agira amapfungo kubw'igihugu cy'Imana, akisonzesha kubw'igihugu ciwe cy'amavuki, akihanganira ubukene kubw'ineza y'Imana mubakira abana mu isi y'umwuka. Abagore bazikurira ni ba Melkisedeki n'abahesha b'imigisha yacu. Nubaho mu bukobwa bwawe, kabaho mu busore bwawe, kabaho mu bugabo bwawe, kabaho mu bugore bwawe, kabaho mu buzima bw'iyabyi bwawe, udafise uwo mugore azikurira. Zavuga uti nanje ubwanje ndazikurira bikwandikiye je miliyoni bijije ko ndabagurije nini muri kwa muransabira. Kandi abo bandi Imana irabikordona iyo atari wewe ubaye ikigatarare muza muhuzwa n'umwuka w'umwuka baramenyana ukumva ko ari umuhisha w'umugisha wawe. None rero nutsindwe n'inabi, inabi nuitsindisha neza. Nutsindwe n'agahinda mukamara kubwira ati harabona sizeho bazikurira kugira ngo ishapu ryanje rihere, sindabatikize, sindabayogeze, sindabahora ibyaha by'abaso n'abasogokuru. Ati harabona bashiriyeho. Abo bantu Imana yabashiriyeho, umwe muri bo ni Anita. Abo bantu Imana yadushiriyeho, umwe muri bo ni wewe. Navuze yadushiriyeho nanje nishizeho. Nguhisemo kubera iki? Kubyumva mu matwi ugafatanya nanje, ugahuza nanje umutima, tugasenga Imana yo mu ijuru. Urumwesha umugisha ku buzima bwanje. Kesi no ifata minenego. Hari ibindi bihibirere byacu twabihuriramo n'abaturungika kuragutsa. Hari ibindi bihibirere byacu twabihuriramo n'abatubwira ati mutaraga. Hari ibindi bihibirere byacu twabihuriramo n'abatubwira ati ngo hano ndaguhe kamwe wamenetse wawereye. Hari ibindi bihibirere byacu twabihuriramo nabo twicara tugasakoza. Neko twicange dushima Imana, duhuje umutima dushima Imana, duhuje umutima dutakira Imana, duhuje umutima dusenga Imana, duhuje umutima twiragiza Imana. Imana iduhe umugisha, Imana iduhezagire, Imana iduhe abo bagore bazikurira bagwiriye benshi beza kandi beranda. Imana iduhuze nabo, Imana iduhuze nabo, Imana iduhuze nabo, kandi Imana iduhuze nabo ndetse ubwacu natwe tugiye kuberanira. Uyu mwanya ukirutse umutima wawe dusenga Imana, turayiragiza ubuzima bwacu, iduha amahoro, iduha umugisha, iduha ubwiza. Ibyakubabaje, ibyagusozogoye, ibyagutetereje, ibyakunanije, aho watsinzwe agatsinzwe ntibatsindaho. Reka Imana kandi yongere kumurikire, Imana yongere kugororera amayira, ubone guhabwa umunezero mu buzima bwose usigaje kuri iyi si. Reka Imana ikorere mu buzima bwawe ni utazomaramara. Reka Imana ikorere mu mutima wawe ni utazoteterwa. Reka Imana ikorere mu bihimba byawe ni uzoramba kandi ukaruranirwa. Uyu mwanya wumve ko ugusenga Imana ari umugisha bizana, ugusenga Imana ari amahoro bizana, ugusenga Imana ari ubutungane bizana, ugusenga Imana ni ubutunzi bizana, ugusenga Imana ni ubudahangarwa duhabwa mu izina rya Yesu Kristo. Hasenga uhuza akamaro ko gusenga, hasenga uhuza agaciro ko gusenga, usenga byatwubakiye ubuzima, usenga byatumaze inimba, gusenga byatumaze imibabaro, gusenga byatwomoye ibikomere, gusenga byadutandukanije n'imivumo yo mu gisokuru kibi, gusenga byadutandukanije n'urupfu rw'ubukenyuka, gusenga bidukiza indwara, gusenga bihumanura ibihumanye muri twebwe, gusenga biduhesha umugisha, gusenga bitwugura amayira y'ibyishimo, gusenga biduhuza n'igikundiro kitavogerwa, gusenga
biri hejuru y'ibindi byose. Gusenga ni umurimo ukomeye cyane. None rero nezerwa n'umwanya mwiza wo gusenga kandi tuwubyaza umusaruro. Bacungwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Imbabazi zawe nizidutwikire, imbabazi zawe nizirandurane n'imizi byawe byose bikundanira mu marangamutima yacu. Urukundo rwawe nirutwuzure muri uyu mwanya, duhabwe ububasha bwo gusengera mu izina rya Yesu Kristo, maze ibyari byarangiritse byose bikundike muri ubwo bubasha budasanzwe. Byagiye mu ijuru, ndakuragije iri koraniro ryawe aho riri ku mpande zine z'isi. Bose babanza amatwi kandi bakirukije imitima yabo. Bamaze kwinjira mu gihe cyiza cyo gusenga, bamaze kwinjira mu gihe cyiza cyo gusenga, bamaze kwinjira mu gihe cyiza cyo gusenga, bamaze kwitwikiriza amaraso meza ya Yesu Kristo. Naje ndatwikirije ikibanza baherereyemo. Muri uyu mwanya turiko turagusenga, muri uyu mwanya turiko turakuninaza, muri uyu mwanya turi tuganira mu nyonga zawe. Ukama ndataramukije amashetani y'ubwoko bwose, ndacecekesheje imyuka mibi yose, ndazibiye akanwa k'abatongera, ndazibiye akanwa k'abavumyi, ndazibiye akanwa k'abangushi n'abambuzi. Uyu mwanya ndangirije ububasha bw'abapfumupfumu n'abakonikoni, uyu mwanya ndangirije ububasha bw'abakinzi, uyu mwanya ndangirije ubutware bw'abayobe, uyu mwanya ndangirije imbaraga, ubukomezi, ubushobozi, ubuhinga, trike na tracte zabo bagome bashoboye gusesa mu maraso y'ubwoko bwawe. Muri uyu mwanya mu kibanza duhereremo nta maraso ariko arakoma induru, nta maraso ariko arahamagara, nayo Uganda yacecekesheje amaraso meza ya Yesu Kristo, kuko ayo ariko arakoma induru nakiri umubiri, ariko ayo kwa Kristo aracyatemba kandi aracyakora. Niyo yacecekesheje Abeli, nayo ndacecekesheje iyindi myuka yose yariko iyakoreramo akavuga. Byumvikana ko sabye imbabazi mu kibanza cy'uyu mwana wawe. Afise agahinda kubera inda yakoroye, afise agahinda kubera abantu yanikaguye, afise agahinda kubera abo yishe, afise agahinda kubera abo yacanishijemo, afise agahinda kubera amajwi ariko arakorera muri we. Yamvise cyagihe ari mu gihe cy'ubugome. Yesu Kristo umukunzi
mwiza, wewe udafise inzigo y'akazigira, wewe uvuga ngo ni muzi wanje ndabaruhure, uyu mutima urushe kubera ubugome bwawe, uyu mutima urushe kubera ibyaha byawe, uyu mutima urushe kubera kudadika, uyu mutima urushe kubera gukora inabi. Amaraso yawe meranda nawe ubohore, ubu bugingo ntitubutakaze, ubu bugingo ntibutujane, ubu bugingo ntibwankirike. Nasobanukiwe ko umusirikare ingabo y'igihugu mugenzi we bamurashe bakamwonona, ntabwo amusigara mwikora nk'umubyimba kandi atazi ko nawakira. Niyo mpamvu nje kugusenga saba ikigongwe kuri abo bana bawe. Barasambanye basambanira mu ibanga ry'ubwiyenge, barasambanye basambanira mu ibanga ry'ugusezerana kubaka Kristo, barasambanye barenza ko kwica icamwa cyari cyavuye muri ubwo busambanyi bwabo, kandi aricyo cyabafashije kuzogera ku ntego runaka ndetse bakanagirirwa n'imbabazi, nk'uko umuryango wa Isaya wagaragaye nk'ubutungane n'ubutwari, kandi binyuze muri Dawudi bari baratereye ku birenge byabo. None mukamamana nyagora ku ngoma, twinjiriye mu mbabazi zawe. Turazi kuri Imana y'ubuhinga, uri Imana y'ubushobozi, uri Imana y'ubudahangarwa, uri Imana yimuwe. Twinjiriye mu mbabazi zawe, iri rembo ry'imbabazi niryo twinjiriyemo, irembo ryo mu bumanuko niryo twinjiriyemo. Ntiwemere ko tumanuka, abo wasize urahazi, ihema wubatse urarizi, dawe twese ubyagiye mu ijuru. Ntiwemere ko umuvumo twakomoye mu gisokuru cyacu kibi bigatuma tuzempera mu marangamutima yacu dutwara ubugingo ngo tugende burundu. Niwemere ko isi yasama ngo itumire bunguri, urupfu rwa Datani na Korari n'imiryango yabo turagwaza mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo. Ndigusengana n'umwana wa yumva aremerewe n'ibyaha, umwana wawe yumva aremerewe n'ibyaha, ntiyigeze amenya umwuka w'urutsengeretse iyo wazananye, ntiyigeze amenya iyo ibyago byazananye, ntiyigeze amenya intandaro urugo rwe rwasambutse, ntiyigeze amenya intandaro y'ubugumba bwiwe, ntiyigeze amenya intandaro y'icangiro ciwe. Nazi ko ari kubera yimatanije na maraya, nazi ko ari kubera yimatanije n'abagome, nazi ko ari kubera yagize ishari, nazi ko ari kubera yakoze ibintu nabi. Mw'izina ryawe Yesu Kristo umukunzi mwiza, imbabazi zawe zimubeko. Ibyamubujije amahoro uyu munsi ndabiturira, ibyamubujije amahoro uyu munsi sindabimusigamwo, ibyamubujije amahirwe uyu munsi sindabimusigamwo, ibyamuzitiriye amahirwe uyu munsi sindabimusigamwo, ibyamuzitiriye umuhamagaro uyu munsi sindabimusigamwo, byamutandukanije n'umukunzi w'umunsi sindabimusigamwo. Ewe Yesu Kristo umwungere mwiza w'imitima yacu, wowe tanguriro n'iherezo, wowe byiza byose bihera iwawe, kandi wowe n'ikibi ukiretse kibe kiba ku mwana w'umuntu ntiyagende umwe atabara. Kama Yesu amaraso yawe nashungurukire ku bwoko bwawe buri ku mpande zine z'isi. Umwana wawe ariko arashunguruka, umwana wawe ariko aramanuka, mu migisha ariko aramanuka, mu gikundi ariko aramanuka, mu bwenge ariko aramanuka, mu cyubahiro ariko aramanuka, mu butunzi ariko aramanuka. Nta canga cy'ubuzima, nta kanavera k'ubuzima, nta mahirwe aciteze. Mw'izina ryawe Yesu Kristo umukozi mwiza, nje gukura inzitiro zose ku buzima bwiwe. Singangwa n'ibihimba bwiwe byononekaye, singangwa n'ubumuga bwiwe yamaze kugira, singangwa n'imigari itandukanye yamaze kumubamo, singangwa n'ibiherebere bimwuzuyeko, singangwa n'amasununu n'ibihute, singangwa n'igikorwa ciwe cyo mu mwuka, singangwa n'inkuki yiwe yo mu mwuka. Mw'izina ryawe Yesu Kristo umukozi mwiza, nje gusenga nk'umwana w'Imana. Uyu munsi naje nk'umugore azikurira riri igihugu ciwe, naje nk'umugore azikurira riri ubwoko bw'Imana. We Yesu Kristo umukiza mwiza, Yesu Kristo urumaranira, umucunguzi w'imishaha yacu. Yesu turi kumwe n'abagwaye indwara zidakira, ubwabo mukamika imitima barabona iyo bazanduye, barabona ko bari bararenze itegeko rya rudasonga, barabona ko ababyeyi bazibanduje, barabona ko abambutsi bazibanduje, bari mu kurenga itegeko ryawe we rudasonga. Ariko tuje mu mbabazi zawe, uyu munsi turashaka gusengera mu mbabazi zawe. Ibiganza byacu nacyo bicyakira, amagara yacu ahora kwa muganga, amagara yacu ahora kwa muganga, imibiri yacu ni iterekero ry'amasinde. Ishana ryose rije mu mwuka, ishana ryose rije mu miyaga, rishikira mu mibiri yacu kubera icyanzo cy'uburozi. Uje kuzibira ibya
biganza byose abarozi bacamo bakarokoka bwawe mu izina ryawe Yesu Kristo umukozi mwiza unyumvire rwose inzitiro zose ziri ku buzima bwacu unyumvire rwose imyugariro yose bugarishije amahigo yacu imyugariro bugarishije urugo rw'umukobwa wari kora gusenga apfukamye uramubona apfukamye ku buriri bwiwe apfukamye inyuma y'inzu ya se apfukamye muri ofisi akoreramo Yesu Kristo umukozi mwiza ugura inzira z'ibyishimo ugura irembo ry'igikundiro ugura irembo ry'amahoro ugura Yesu ni wuguru ugura Yesu ni wuguru ugura Yesu ni wuguru hoza Mariya umwana w'umusore karizwa n'ubusambanyi byase ko yovamo hoza Mariya umwana w'umusore karizwa n'icangira afise hoza Mariya abana bahuje umutima basengera urugo rwabo bagasengera ababyeyi babo bagasengera ababyeyi ngo bakaboregwe ngo bahebe kugwana hoza abana babeko barasenga basaba gusubizamo ko ababyeyi babo ngo Yesu Kristo umwagazi w'Imana wowe nukura abantu bose bicumura wowe nushira kirazira ku buzima bwacu wowe nukura imivumo mu buzima bwacu wowe nukura imikoshi mu buzima bwacu wowe nukura karande ugukenyuka kuri muri twebwe Yesu turakwiyambuye turagushibuye imivumo iri muri twebwe turayikarabye turayiyambuye turayishibuye cyangiro kiri muri twebwe tukirungikanya nikicuya turagishibuye nikikiri kuri twebwe nikigikorera muri twebwe nikikivugira muri twebwe nikikiganje muri twebwe Kristo niwe uganje kandi uri umwami w'ibyiza byose mu buzima bwacu bukeneye ngo we urambye kandi buraniwe sinogana nasenge y'abagwayi b'ingwara zitandukanye cyane ingwara zishingiye ku mivumo y'igisokuru kibi ingwara zishingiye ku makarande ingwara zishingiye ku barotsi ingwara zishingiye ku bihago ingwara zishingiye ku bitega ingwara zazananye n'amashetani asamanya abana ba mu ndoto ingwara zazananye n'abahisi babo bagaburira mu ndoto ingwara zazananye n'abangushi babasambanije izina ryawe Yesu Kristo umukunzi mwiza ndazihusha nizigende zisubure kwa se na sebuja urakoze mukama Yesu kuri kuragenda genda urakoze kwa kajika ukariko karongorera urakoze kuri kurarema amashimwe mu mitima yacu urakoze kuri kurarema amashimwe mu mishaha yacu urakoze kuri kurarema amashimwe mu butunzi bwacu urakoze Yesu urakoze mukiza urakoze mutabazi urakoze murenganuzi urakoze ndagushimiye ku buryo bw'umwihariko kuri uyu mwana ugiye ngo ntuzongera gusuzugura ukundi ngo ngiye kukurenganura ku mushahara wawe ngiye kukurenganura mu murimo wawe ngiye kukurenganura mu rudandazwa rwawe waribwa umugisha ni wabimenye waribwa umugwiza ni wabimenye waribwa urugo ni wabimenye waribwa urukundo ni wabimenye waribwa igikundiro ni wabimenye waribwa urubyaro ni wabimenya mu izina rya Yesu Kristo umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu uyu munsi ucakira urugo rwawe uyu munsi ucakira umukunzi wawe uyu munsi ucakira urugo rwawe uyu munsi ucakira igicaniro cy'Imana kikwinjiza muri ikigayi yawe uyu munsi ugicane kandi ntukekereze ko Uwiteka agiye kugukura kwigisuzugura imbere yuko dusotera umwaka wa 2025 urakoze mukama Yesu Kristo umukozi mwiza kuri uyu mwana ugiye kubyura dosiye yiwe yari yarubitswe kubera ibiturire yari yarubitswe kubera abana bakomakomeye none ibyo wabiyangaje ibyo wabishize mwakavuyo wasutse mu insangano bagiye gucanamwo bamuhamagare nka kumwe bahamagara Yefuta abacamanza 11 arambwira ingene bataye Yefuta ngo niki byagwa cyo guhagarara ikindi gihubateza intambara z'abahamoni maze kubateza intambara z'abahamoni bagomba ko baje kurondera uwo batakaje ndagushimiye kuri uyu mugore bagiye kurondera kuko bamutakaje mu muryango hagasigara hari igengeri yatagira amahoro ndagushimiye nyagora ku ngoma kuri abasore bagiye guhiga ko bari baratakaje akazi ngo ariko bakoresha udukobwa none basanze ari ndaya ofisi yari igiye gusenyuka mugiye gusubizwa muri ministere zanyu mugiye gusubizwa mu buzi bwanyu mugiye gusubizwa mu ntebe zanyu Imana nyene amahoro bishimire mwaribwe promotion kubera ikimero cy'abakobwa mukorana ariko ubwenge ntimwabunganya promotion yari iwanyu
ryanyu, intebe y'icubahiro yari iyanyu. Mw'izina rya Yesu Kristo muyagwe kandi muhabwane n'umushahara mwari mwaragenewe. Yesu ndagushimiye kuri uyu mukristo agiye guturira ibiheko byose. Naza tugana tuzamwakira. Ibanga ni iryawe, ukubohora n'ukwawe. Ndagushimiye ku birenge byiwe byamaze gukikama bigana. Ari umukozi w'Imana ashobora kubimutiririra. Ndagushimiye n'umutima wanje wose. Ubu ni umwana wa Burayimu utabaye, n'ubu ni umwana wa Burayimu ubohowe. Hari hasigaye gato ngo biyangare, kuko hari hasigaye mu kirere kirimo amasengesho. Hari hasigaye akanya gato ngo akoroke amaramari. None ahisemo kubyaza umusaruro agakiza, akitandukanya n'amashetani y'ubwoko bwose. Ndahakanye umwuka w'ubwoba kuri we, ndahakanye iterabwoba mu matwi yiwe. Mu izina ryawe Yesu Kristo umureka akorerwemo na mutima w'umweranda. Ndagushimiye kuri umwana w'umukobwa apfapfanuye n'umwuka w'ubumaraya. Yari yirobetse, yari muri kohari, yari azi ko atanumwe azomubona kandi yasambana n'abakozi b'Imana. None Mwami Imana uramubohoye kandi ubwiriwe ko ugiye kubohora abakozi b'Imana benshi, abigisha b'ijambo ry'Imana benshi bashurashurana nabo kandi batazinanye hagati yabo. Urakoze rutare rw'ubuzima bwacu, urakoze kuri gukura ikizira muri Eklesiya y'umuryango w'abakubaha. Urakoze kuri kubohora imitima yacu, urakoze kuri kutugirira neza, urakoze kuri kudutabara. Urakoze Yesu, urakoze kuri uyu mwana ugiye gukiza indwara y'uburibwe. Yari yarivuje nta na hamwe atari bwarivuze, byari byarazi. None uramukijije indwara y'uburibwe bwo mu nda. Bari bazi yuko ari amayentesite ariko ntiyari bwagirije icyo kizamini. None uramukijije atiriwe arata amafaranga yiwe aho bari bamurungitse mu gihugu kibanyi. Urakoze nyaguhora ku ngoma, urakoze rutare rw'ubuzima bwacu. Komeza udukize. Urakoze kuri uyu mwana ukijije ibifaranga byamumagura mu mutwe bikanga kwambara umushatsi. Urakoze Yesu, urakoze mukiza, urakoze murenganuzi. Urakoze kugenga uri guha abana bacu, urakoze kumwe turi guha abana bacu. Urakoze kuba muri kurunga mu bavukanye. Urakoze kuri uyu mwana ugiye gufungura. Yarafunzwe imyaka 7 kandi yaramaze gufatwa n'indwara idakira, imufatira mu gashi, imufatira mu mpimba. None ugiye kumurekura, none ugiye kumufungura kandi bizotangaza benshi. Bamwe bavuga ngo nagume kukameze nk'umusazi. None ugiye kumukura mu marangamutima akomeretse, ugiye kumugira umukozi wawe, ugiye kumutandukanya n'umwuka wa Salamu. We wazotaha iwawe atekereze, ntazotaha iwawe ngo atungure umutima umuryango wiwe. Urakoze Yesu umugere mwiza, urakoze mukiza w'abagwayi, urakoze rumaranimba, urakoze kuri umupfakazi ugiye kubakira urugo. Urakoze kugiye kumusanasana umutima, urakoze ko ari cyo ugiye gukora ubuzima bwiwe. Urakoze kuri Imana ishumbusha abayo batakaje ibyo batagiriza gutakaza, ukabitakaza kwera ubugome bw'abisi. Komeza utwubaka ubwoko bwawe, komeza utunezereza ubwoko bwawe, komeza utudawisha ishano kitatuguye gukura mu ishano ryari mazemo imyaka, ryari mwimazemo igihe kinini muri ko. Turagushimiye cyane, turagushimiye kuri aka kana k'agahungu ubohoye, turagushimiye kuri aka kana k'agahungu ubohoye kari gafise umwuka ukomoka muri nyina yisambanya amufise inda, nako kari gafise umwuka w'ubusambanyi no kwisambanya mu buto bwako, kandi kari kageramiwe n'impanuka ku buryo katokwija imyaka 12. None urakabohoye Yesu kandi urakoze nyaguhora ku ngoma. Urakoze mwami w'abami, urakoze mukiza w'abagwayi, urakoze rumaranira, urakoze ukuri gisuzugurira, urakoze uhumanura ibihumanya. Urakoze kuri uyu mwana wakubwira ngo kimwe nagusengera mu ibanga, none umusubirije mu ibanga ugiye kumuha akanyamuneza. Icyo yumva ni umwuka w'umunezero, icyo yumva ni umutima w'akanyamuneza, icyo yumva ni umutima w'ibyishimo. Ariko nawe icyo wakoze ugiye kumuhuza nacyo, ukatazomara kabiri atumvise telefoni imubwira imunyishu icyo yagusengeye mu ibanga atashimye gutangira ahabona. Ndagushimiye Yesu kuri imiryango ugiye kubohora ku ishano ry'abahora bama bariko barajya. Ndagushimiye kuri umuryango wama na malaria keretse umuntu umwe wenyene mu muryango.
ndagushimiye ko bose ugiye kubabohora. Cyari igitero kigomba kubanyaga, cyari igitero cy'ukubanywa amaraso, none urakibakuyeko. Mushimiye ku bagore 3 ugiye guhura ubyaro. Umwe amaze imyaka 4, undi amaze imyaka 7, undi amaze umwaka umwe wonyene yari yihebye, ariko ugiye kumuhura ubyaro, ko ugiye kumukiza infection yari afise kandi we yarazi ko ari ibitero. Urakoze Mukama Yesu, komeza udukorere, komeza utuvure, komeza udutabare, komeza udutangarize ibyiza, kandi mutima wa mwera ndakomereza hanyene kugira ngo ubwoko bwawe duhembuke. Mu izina ryawe dushimye ku byo udukoreye byose, tugashima no ku byo ugiye kubandanya ukora, tugashima kandi ko hariho n'abantu ugiye kubandanya ukiza muri iri joro, kanatsinda tujya kugera kwa kisezerano rishasha rinaye tumaze kuronka. Amen, 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 amen.